إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أمها لوبيت أخونا أختون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله سبحانه وتعالى إدوهك وعد كرواف ودوهك يي بدوغم ودوه إدوهك بدوكما إدوهك نركا تركا ألغون منا أنجاد كمكي إدوس جاي بومون إكورمت بيجم دا تفاتك علامات فنمون إذا تفاتو إكي علامات تكا ألغون منجي تريا ميانا إكي بدلت إغتون قيام كاري ومون أن وركا فتنة إترو وجين عاد تفاتكي نبا كانتت ميستهونجي تريغا فالوه تفاتو إكي كانتت مي دنياගේ නිසාමන් අන්න මුන්දේ එගොතුන් රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් අලුගොණ මෙන්න එදවස් ගායි බුමුගේ අලාමායිතකේ ගොතුගා එකලේගේ ෆානු බයන් කරවා ෆා කන්තතෝගේ තෙරේගා රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් හදීස් ෆ්ලු කරවවනි එකන්තෝගේ තෙරේගා වලා තකූමු الساعة قيام قائم وهුට්ටේ حتى يظهر الفحش والتفاحش نباوغن وا منكرات فالوما اجن فدان نبا كانتت ميستهونگه تريغا عاموغن ديوما وقضيه الرحم اج رحموگه گولون كنيگن ديوما وسوء المجاوره ادي اوترين اهانتكم هيتو می حدیث فلوگا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم بیان کروا فنی قیام قائم ہوگے کدی علامت تو تیرے ہمنے تین کمے ایگتون ایم فرتما می گے تیرے الگون میں بلا لما تو رحم گے گلون کینڈو قیام قائم گے علامت تو تیرے گا ہمنے گے وا کمے گتوگا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کروا فنی رحم گے گلون گایتی ما کم گے گلون کینڈی گندیو إمها لوبتي أخونا أختم بسنوا لوا الله سبحانه وتعالى ألغون من جاتي ما كموجي غلون أي ألغون من نوا ريوتي مثال غتوغا ألغون من فديجن دني ألغون من نمي فين غس غهاجه أي غس غهاجه هيجه أكيد غوفيتا فلاجه ميانني إن أصلكم أي بدو غنكون لا فلاجه ميانني إن كم mi adu goippegga mewa ala maamela meli e bala mige gofita ek gofi anek goippa nugulijja kamuga waanama kinetto kantatta vegendani e aslu netijja kamuga waanama kinetto komme goippen e dirun hunnani mi em algonmenge tima kamuge gulumuge misalaki algonmennan අලුගොණමෙන්ගේ ගෑත්තිමා එකමුගේ ගුළුන් අලුගොණමෙන් කණ්ඩාලාෆි කමුගේ වානම අලුගොණමෙන්ගේ දිරි උළුමුගේ හයයි අලුගොණමෙන්ගේ දිරි උළුන් හේෝ රංගල ගොතුගා අලුගොණමෙන්න කන්නු ගෙන්ද වේනේ ඒගේ සෝබුන් අලුගොණමෙන්න තෆාතකි උඳගූතන් අලුගොණමෙන්න තහම්මල් කුරන් ජෙහෙනේ රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්ගේ හදීස් වස්ෆුලුගා ආස්වනි අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා රහිමු ආද රහිමුගේ මි ගුළුන් මුගේ තෙරේ මි රහිම් الله سبحانه وتعالى حضرة ركعات كم ميدني مي غلون خندا مي هنا مدوغا مي غلون خندا كندما مدوغا إهد الله سبحانه وتعالى رحمن وحي كربيه أما ترضين أن أصل من وصلك تبا نوره مهيه تبا غلوا في ميهكا مدوغا تمن إله غلون دمحتوا هشيمه وأقطع من قطعك أدي තිබා කණ්ඩාලා ෆිමිහකු මානේ කි රහිමුගේ ගුළුන් කණ්ඩාලා ෆිමිහකා මෙදුගා තිමන් ඉලාහු
emihaka gulun kaundalewuma ehi durahim midannawani adehe timange way rabbe Allah subhanahu wa ta'ala algonmen rahimuge gulun algonmen guluwa kamuga wanama Allah subhanahu wa ta'ala algonmen nameduga gulun eila damattawa ehnama salgonmen timay kamuge gulun rahimuge gulun algonmen kandala afikamuga wanama algonmen nade tere gonna gulun wes Allah subhanahu wa ta'ala kanduwalawwa eila algonmenge nade tere onna gulun kanduwalawwa afikamuga wanama algonmen kura du'a kinetto ijabavun annani ijabawani kihinetto algonmen ede kantan algonmen na fudigen annani kihinetto algonmen visna walawwa engam rahimuge gulumaki miha muhim gulume ajem fadan en hadise ga rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis ful qurwa fani الرحيم معلقة بالعرش الله سبحانه وتعالى عرشيغا رحيم أولالي فوي الله سبحانه وتعالى عرشيغا تقول أدي رحيم دنوي الله سبحانه وتعالى وصلني وصله الله تمنى قلوا في ميهكا مدوغا الله قلون دمحت واشي ومن قطعني قطعه الله أدي تمن كندالا في ميهكا مدوغا الله سبحانه وتعالى قلون كندو واشي دعاء ميكروبوني هين كمون إمها لوبتي أخونا أختون ألقون وسنوا لوا مي مهم كما ديتريغا أجن فدا رسول صلى الله عليه وسلم ألقون منا سواروجي وانموجي سوبك غتوغا لوا فوي رحموجي غلون ألقون من غلوبو جاءت ما كموجي غلون ألقون من غلوبو إكليك فان حديث في القرآن فني لا يدخل الجنة قاطع رحم رحموجي غلون كنامي يكو سواروجي نوانه هوتة رحموجي غلون كنامي يكو سواروجي نوانه هوتة إن كمون سواروجي وانموجي سوبك أي algonmen gaatima kamuge gulun algonmen gulumaki ajin fadan in hadise ga rasul sallallahu alaihi wasallam gaatima kamuge gulun gulumaki mi iman kamuge terega wa kamekkam bayan korwa ekalege fana hadith ful korwa fani man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimah Allah sha akhirat duhan iman wa mi kamuga wanama emiha enage gaatima kamuge guluwa hushkame hinkamun iman kam furihomuge terega himenigen da kamen ei gaatima kamuge gulun algonmen gulumaki ajen fadan emme alobati akhunna akhtun algonmenge gaatima kamuge gulumuge sawabubun algonmenna gina guna manfaatake libigen aad algonmen libe rizqga Allah subhanahu wa ta'ala baraka illava iturko devva adima fadan algonmen maruma fohuga ves algonmen asarta bimmatin filano go sure rasul sallallahu alaihi wasallam hadith ful qurwa fani man nahabba an yubsata lahu fi rizqi mihako emihage rizqu tanawasuman ede emiha wayunsa lahu fi athari adeenage atharta demi hurman ede miha falyasil rahima enage rahim quluwa hushkame enage rahimuge guluwa hushkame algon menge disku tanawas wegen aade algon menge mudaluga Allah subhanahu wa ta'ala baraka lawwa itur koddewwa adeen fadan algon men marum fahoga algon menge asaru algon men handanta medunu kendi mistawge terega gaime owe kobato ekamuge beenumaki algonmen maruma fogaves algonmenge asarta fila nugo surumuge beenmaki kobato ei algonmenge matin handanku algonmen nan he duwa qur'ane bayaku mi bimmati gavu miha heokan ituruwagen wadawaraka gaati guluma mimha kamen ituruwagen dawaraka emiha ge handanta mistonge hituga fila nugo sure gina dostake wanden hore ege sobun heo dua emi hunge duta kumatin emi haya libigin ad henka ummi mativeri kanta qiyamai qaimu ma kiga filage midani emi halubeti akhuna akhtu misna walwa insanaku eenaagi gaatimaage mi hundeke kitamme ruliya kamuga wiinamois kitamme hingam nujunu kamuga wiinamois emi hunnan nufennan kitamme duraddiya kamuga wiinamois
ඒනාගේ නසබුගේ ගුළුන් කෙඩේනෙතෝ ඒනගේ බප්පේ කීයේ එහෙම්මි එක්කමුග වානෙතෝ මම්මේ කීයේ එහෙම්මි එක්කමුග වානෙතෝ එබ්බඬ බෆා මීහුන්නා ගෑතිමාගේ මීහුන්න කීයේ එහෙම්බ එක්කමුග වානෙතෝ දුවහකොස් නුවානේ ගොතකෂ හැම එගොත අලුගොණ මෙන් ගෑතිමාගේ මීහෙද්දේ රුලියාස්ගේ හිංගම නුජෙහිගෙන් එමීහුන්න නුෆෙන්නම් වෙගෙන් කිතම්මේ දුරද්දියේස් කිතම්මේ රුලියාකමුග වීනමොයිස් අලුගොණ මෙන්ගේ ගෑතිමාගේ ගුළුන් නුකෙඩේ හා හිඳෙග්ගා ගුළුන් කෙඩිගෙන් නුදා හිඳෙග්ගා අලුගොණ මෙන් ජෙහේනේ අලුගොණ මෙන්ගේ ෆරාතුන් අලුගොණ මෙන් ගෑතිමාගේ මීහුන්නම් අදා කොද්දෙන් ජේ හග්ගුතන් අලුගොණ අදා කොද්දෙන් ජෙහේ ඒ රුලියන්න කම කීයේ අලුගොණ මෙ කිතම්මේ බොඩ රුලියන්න ජෙහේ කම එක්කමුග වීනමොයිස් ඒ හග්ගුතන් අලුගොණ මෙ අදා කොද්දෙන් ජෙහේ ඒ ගුළුන් නුකෙඩේ හා හිඳෙග්ගා අලුගොණ මෙන් ඒ ගුළුන් තන් අදා කොද්දෙන් ජෙහේ හේකෝ මි මතිවේරි කන්ත මි උම්මතුන් මි දුනියේ මතින් qiyaam qairumaa kiga filaage midani ege sobobun mistahunge rizquta haniwe undaguwe mistakunge umuruga barakaak keni me meha kame kurimati wamun aaj kurim bayan vedi hadith ka rasul sallallahu alaihi wasallam dem bayan korwa fani nuba kantatta jinawe faalu wegen daane kamuge wahak e khabar qiyaam qairumaa ki ميغوتون رسول صلى الله عليه وسلم حديث في القرآن والذي نفس محمد بيدي إلهك أبلغا محمد جفانو نفس وفراي غنديفا حديث في القرآن لا تقوم الساعة قيام قائم وهوت حتى يظهر الفحش نباك أنت تفعل وجه مدان نباك أنت عاموه මිස්තංගු තෙර ෆාලුවගෙන් හිඟෙජ්ජෝ මද්දාන්ද හිඟකම නුබෑකන්තත මිස්තංගුගේ තෙරේගා ෆාලුවගෙන් දියුමා නුබෑකන්තත කුරුන් ගිනවුමා මේ මෙහා කම කියේ qiyamen qaimunගේ අලාමත හොගේ තෙරේගා හිමිනිගෙන් වාකම මිකමුගේ මෙහා ලොබෙති අඛුනා අඛුතුන් අලගොන මෙන්න ඉංගෙන් දා කම කි මීගේ ඉදිකොළු සිෆකම ගාවා හේෝ රංගලු අඛලාගක හේෝ රංගලු කන්තත කුරුමුගා අලගොන මෙන් දෙමි හොරේ සාබිත වාන් ජිහේක එම්මිහා මුන්කරයි කන්තතක එම්මිහා මුන්කරයි තක නුබා ෆාහිෂ් වෙගෙන් වා එම්මිහා කන්තතක අලගොන මෙන් දුරු හෙලි අලගොන මෙක්කිබා වාන් ජෙහක රිවෙත් අඛලාගිගේ වෙරි මීහක වේතෝ අලගොන මෙන් මසකි කුරන් ජෙහක රසූල් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් රිවෙත් අඛලාගිගේ මායකම් බයන් කරවවා එකලේ ෆාන හදීස් ෆුළු කරවවා ෆා හදීස් එක ගමානා ගවනි රිවෙත් අඛලාගිගේ සබබුන් හොදා ගන විදානේ අබදු රෝදහිෆා රේගණු රේයලකොන් කොරා මීහෙක්ගේ දරජා ඉව්වරු දරජේ මිහා හොදාගෙන විදාන කුම්ම මීහක කුලදාන නොවදාන රෝදහිෆන් ගිනගින රේගණු රේයලකොන් කුරන් කුලදාන නොවදාන එහෙන්නම සිරිවේති අඛලාගගේ සවබුන් එකන්තත්තන් එෆද දරජෙන් එෆද මතිවරි කමෙන් අල්ගොන මෙන්නම් හාසිල් කරවිගෙන් ගියාදානකමුගා රසූල් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් බයන් කරවාෆ අදින් ෆදාන් රිවති අඛලාග කි qiyaam දුවහුගා අලුගොණ මෙන්ගේ අමල් තහුගේ හිසාබුත බෙලි අලුගොණ මෙන්ගේ අමල් තහුගේ අලුගොණ මෙන් අමල්ත වසන් කුරවේ දුවහුගා මීසානුගා බරුවෙගෙන් දාන කම රසූල් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් බයන් කරවාෆේ මා මින් ෂයින් අස්කලු ෆී මීසානිල් මුමිනි යෞමල් qiyaamah මින් හුස්නිල් ඛුලුක් qiyaam දුවහුගා මුමිනු අලා ඒනාගේ මීසාන් බරකොල්ලනිවි කමෙක්කමුගා වෙගෙන්නේ නුදේ ඒනාගේ රිවෙත් අඛලාග මෙනු මාන එම්මේ බොඩන් එමියාගේ මීසාන් බරකොල්ලා කමෙක්කමුගා වෙගෙන් මිදනි එමියාගේ රිවෙති අඛලාග කමුගා රසූල් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් බයන් කරවාෆනි අදින් ෆදා එමියා ලොබෙති අඛුනා අඛතුන් qiyaam දුවහුගා මතිවරි මකාමේ මතිවරි මන්සිලේ මීහාය ලිබිගෙන් දා කමෙන් ඒ රිවෙත් අඛලාගගේ වරියක වුමකි නුබා ෆාහිෂ් කන්තතකු මීහා දුර්වේ එක හිරි වුමකි එයි qiyaam දුවහුගා රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම එම්මෙ කුත්තම් වෙගෙන් වානේ මීහකි එම්මෙ කෑරිග වානේ මීහකි රිවෙති අඛලාගගේ වෙරි මීහෙක්කන් එකලේගේ ෆාන බයන් කරවාෆ අඛලාගු හේවි වරක එකලේගේ ෆානා කෑරි වෙගෙන් අන්නානේ විහාවස්
kaarin jaaga libigen annaan ehin kamun algon men kimi mifada riwayat akhlaq e veri bayka umattaka algon men masake koranje adin fada timmana kame gotuga rasul sallallahu alaihi wasallam bayan korwafa alamataki yei awatterinan ihanati kon hitu rasul sallallahu alaihi wasallam awatterinan hekon hitumaki yei iman kamuge terega wa kamekkam bayan korwa ekade fan hadith fu korwa fani man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah Allah sha akhir duwan imam wa miha emiha ge awatteriyayan hekon hitash kame hitash emiha lobeti akhunna akhtun algon menge mujtama terega awatterinan undaguwa fada tafat eki kantatta kurave kami mi algon menna fenda munda manzare adugoda koggen nuwata kommes amalakun ebami unan undagu koggen not enumes efada goigotun awatterinna undaguwa fada emi unan ihanatikun hite fada kankan kurave manzara kimi algon menge mujtama tere fenda manzaruta en imarategga tanegga ulemun dairuga mifada kantatta algon men kura kamuga waanama ei ege sababun warag undagu wegen daani kame awateringe sababun anota awateringe kiba timaya badu duai atuedane kame ehin kamun algon men awatterinan algon men hiyokon hitanje awatterinan alalanje rasul sallallahu alaihi wasallam algon men Allah iman wuma akhiran iman wumo ge terega himenigen da kankam kamuga ekade faanu bayan korwa fani awatterinan algon men hiyokon hitu awatterinan alalu emi hunge ihsas tan algon men dane ebami hunna kurimati wefawa undagu takun durkoddinu mattaka algon men masake kur emi ha lobeti akhuna akhtum rasul sallallahu alaihi wasallam mige itura qiyame qaamunge alama tahu terega bayan korwafe mi ummatuge tereya annane kantattakege wahak ege terega himenigen da kamen ei binganuge tereya bayaku gambawa levvevu bayegge sura ramamakunu uru fada takecca badalu korevvevu adi udun alifanuge hila ohigen anna bayaku mi ummatuga vegendiyu Aisha radiyallahu anha vidal fani rasul sallallahu alaihi wasallam hadith ful kurave yakunu fi akhir hadhihi al umma mi ummatuge fahukoluga waane khasfun wa maskhun wa qadfun bima gambawale vevene baigge sifa badalu kolle vevene adi udun alifanuge hila ohigen annane قلت يا رسول الله تمن كمنا دنيمه اي الله کے رسولاye انهلك وفينا الصالحون تمن مگه تريگا صالحون ونكون هي رنگلو مي ونكو الله سبحانه وتعالى تمن من هلاك وفان توي اهدو اكلي فان حديث فل كربي نعم اذا ظهر الخبث نباك انت تفعل وعام وينگج كم غوانم حسابون صالح رنگلو مي تبكم غوينمس bayaku halakura wafane mi hadith basulun algor men naingende bayan vediye tin kantata mi ummatuga hingagen daane kam fahu zamanan ais hama mi managa abdullah ibn mas'ud radiyallahu anhu kiba asfa hadith ga rasul sallallahu alaihi wasallam hadith fukra wafani bayna yaday sa'a maskhun wa khasfun wa qadf qiyam qamuge kuriga bima gambawale vevene adi bayegge sura badal kurevene adi udun hila bayegge macca ossene azabege gotuga emiha lobeti akhuna akhtun algon me mi hadith bas fulun algon menna dehawegen dani mi ummatge tere mi fada bodeti azabu take annaneka mi fada bodeti azabu tak Allah subhanahu wa taala mistakunnan e fonu wani mistahunge faaftahuge sawabu ebamihunnan handa koddewu mattaka Allah subhanahu wa taala ge magar rujuwa umattaka
qiyaame qaimunge alamatege gotuga ekamuge inzar takege gotuga enko mikan kam wani kamuga rasul sallallahu alaihi wasallam bayan kurawafwe adiyem fada mi kantata hingani kom waguta kuto mi wara muhimunu kutai mi fada bodet azabu take hingan annani kom waguta kuto en hadise ga rasul sallallahu alaihi wasallam hadis flo ekayfan hadis flo kurawafani fi hadhihi al umma mi ummatuga khasfun wa maskhun wa qadh bima gambawale vevene bayak adi bayge surata badal kurevene rama makuru nuwata uru fada taketige suraya adi udun gini hila nuwata alifanuge hila bayge maccan adabu gotuga fonuwevene faqala rajulun min almuslimin edu muslimunge tere miha ko rasul sallallahu alaihi wasallam denneviye ya rasulullah e allah ga rasulaye wa mata dhalik ekantata hingani kom waguta kutoy ehindu ekalefan hadith fukurwa fani idha dhaharatul qainat wal ma'azif wa shuribatil khumur ekantata hingagin annani music kule anghem verin faaluwegen anna hidugai music kule anghe me anibba riwayat gas fani music kule mihun aamuwe faaluwegen dairugai adi music kule tafaateki alatta tafaateki samanuta aamuwe faaluwegen anna irugai adi raabuin aamuwe faaluwegen anna irugai hemitin kanta faaluwe aamuwegen anna hidugai mikankan hingagen dani emiha lobeti akhuna akto visnawalava alukunu menge mujtama'ata huge terega duniya kankolta huga mifada kantata hingagen nadeto music kule tafaate ki mihun aamuwe tafaate ki nannamuga fannu veri kama hunaru veri kama mifada ekek nannamuga faaluwe aamuge nadeto music kule samanuta ekeki goggota tafaate ki istiharta huga tafaate goggota aamuwe nadeto adiyam fada rabuima mastuata ke difalta ke dicche beenu kurun mujtama'ata hu terega aamuge nadeto ehinka mangalgon men birweti wun hushi rasul sallallahu alaihi wasallam ba korwa fali mifada duwas warek gaye if egota bima gambawa gotumu ma bistonge sura rama makunu fa takeccha ur fa takeccha badal kurveni adiyam fada udun kofa gotuga alifanuge hilata ohigen annani adiyam fada in hadise ga rasul sallallahu alaihi wasallam hadith fu korwa fani la yashrabunna nasu min ummati al-khamr yusammunaha bighayri ismiha timan kalege fan ummatuge terem bayaku rabone iya tafatu ehen name dige tafatu ehen name kiyage ya'zif ala ru'usihim bil ma'azif adi ebayge bomatiga music ge samanuta music kule hedene yakhsifu Allah bihim al-ard Allah subhanahu wa ta'ala ibami hunna ikiga binganu gambawala wawane wayaj'alu minhum al-qiradata wal khanazir adin fadan ege tereng ane bayaku Allah subhanahu wa ta'ala rama makunasha ura badal kor wawane emi halobeti akhum isnawala wawa alugod min ibrahim hasil qurakan weto alugod menna badal kofa mi wani mifada duwaswar nunto mifada munkarataka mifada nubakantatan amfawa duwaswar nunto ehinka alugod men Allah subhanahu wa ta'ala birwetiwe eila kofa ya birwetiwe mifada adabun alugod men salame korobato alugod men dua ko dannawanje ekamuge rakkateri kan alugod men hoda e rakkateri kamuge rakkateri alugod men hoda e rakkateri kan devvu mangedi Allah subhanahu wa ta'ala hadratuga dua ko alugod men ekankamu rakkateri wan emmeha magtek alugod men ikhtiyar koranje ifada kantatan alugod men mujtama terega aamuwegen dia nudiwe to alugod men masake koranje ei alugod men emmenge salam alugod men emmenge samal kamattaka alugod men emmenge salameteri kamattaka music samana music kulemi aamuma bangura aamuma mifada kankan alugod men mujtama terega aamuwegen diuma kiyei ege sababun alugod menna mifada
kofaik algon men atuege hinga daane kame algon men adi namaz kuri kam gawi namas algon men hewa mal kuri kam gawi namas algon men mujtama terem bay kura mifada emha no ba kam ge sababun kurin denne fadan hewa rangalu mi unti bikam gawi namas e azab ga shamil wege hinga daane algon men ekamatta ka algon men biriwetu wanche ilmen ba korwa fe mitanuga miwa mistahunge sura sifa rama makuna adi me fada ur fa takeccha badal kurumuga maana ge ilmerin bayan korwa fe e ham asdu gawe se gotan ham badal kureveniye e baminge sura ani balmen bayan korwa fani etanuga e maane ke baminge sura badal kurumuga maane ki ei e bami hunge akhlaquta e bamin akhlaqu rama makuna ur fada e fada nuba janwarunge akhlaqa eggoy vegendaniye ebamin hitan Allah subhanahu wa ta'ala badal kurawani ebaminge uluma guluma ebamin akhlaqutan ifada takitige uluma gulun hunna gota ege sababun ebamin kan kama de terega visnuma fikur kurmen hunnan kamaka medu kambodu haasu men hunnan bifada halatakan ebamin hunge halat badal kurawani ehnamas miga hama algon mena mi hadis basun ilmen bayan korwa fani mi hadis ga ham haqiqi muradaki haqiqatu gawe sebami hunge sura badal kurevene urasha rama makun fadad haqiqatu janawara adi bami akhlaq wesam badal kurevene e fada taketige akhlaqa e taketige suluk hunna got ehka be meha lobeti akhun e meha lobeti ukhtun mi fada meha nuba munkarata mi fa zamana ngais amwane kantata kamuga wihiduga mi fada kankamun alugon men duruwe algon me ekkibawe to algon me masaki koranje algon men gaati ma kamuge gulun guluma awatteri nan hekon hituma nuba munkarata kun algon men sadame buma music kuluma music aduwe huma music ke aadatan aam kurma rabuima ra wikkuma aam kurma be miha kamen algon mujtama takun fohelewe to algon menna viwar ko algon masake koranje algon men ifada munkarata algon men mana koranje hen ei algon men komme mi hegge boluga elifawa zimmai hinkam du'a ki Allah subhanahu wa ta'ala algon men naki mi emha nuba mi fada sifatakum durwegemwa bay kamuga levvu ajen fadan algon men naki heyobas saha heyobas qabul kora bay kamuga levvu algon men ge mujtama terega aam wenganna mi fada nuba kandatahuge sababun ආමුවේ අලුගොන මෙන් නම් මච්ච ආමුවේ හලාක් වෙගෙන් දාපද කෝෆායින් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා අලුගොන මෙන් තෙර නුලෙව්වෙවු එපද කෝෆායින් අලුගොන මෙන් තෙර නුෆොණු වෙවු අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා එපද නුබා වෙගෙන් වා කෝෆායකුන් අලුගොන මෙන් සලාමි කරවවාෂ් සුබ්හානක අල්ලාහුම්ම විහම්දික නෂ්හදු අන් ලා ඉලාහා ඉල්ලා අන්ත නස්තග්ෆිරුක වනතූබු ඉලයික් وصلى وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين